Boom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu, naombe Mwenyezi Mungu ikimjua wanono kuku rashimo ikimjua wanono mshula wanono ho hanzahi rabbal alamin. Mwenyezi Mungu yarijalie ejoka na heri duniani. Mwenyezi Mungu yaripwene shari na wanadamu wapeu. Mwenyezi Mungu yarihifadhi hason sipia haini uloma de Mwenyezi Mungu ambe unono ya ulona tambuzilawe wanzo mrume waziona majimgu yambe wanzo mrumshi wa maisha waziona majimgu yambe haini ulu harma tambu na mashaka. Mwenyezi Mungu yarehule mashaka yao ho hanzahi rabbal alamin. Riwane nezembi kao rezilio zijwa change nizonga jo change hasbabu Mwenyezi Mungu jabbar shaka zina uchange hasbabu mwanadamu zibaki hason tipia haini mru ya korohoni ya dojo ukaya ngami ntina ukaya ngabo ya kaya ya tukaya sheka ipasa haina mzima harmasi ya diwa za ukaya hunu hajangu jolawa ya renge ya dunia ya iklande za usoni abo yu hasara diorjo yila wakatika waka wenji na wenji waka ya kwa wati waka wenji na wenji wakana mali zihi sakaziti waka wenji na wenji wakana wana wafu wa waranti waka wenji na wenji wa waha majumba kwa jori ya wayalala zibaki za ukaya mzaze ya kane roho ya ubinadamu alaikumussalam Ramadhani mzaze ya kane roho ya kubinadamu na dojo ukaya ya zaimwa na mshe ya zaimwa na mme ya zaimwa na mme ya zaimwa na mshe ledanzi la zaimwa na mshe lode ledanzi la zaimwa na mme wa alaikumussalam sha hason sipia rijihanti ya ukaya umuhimu wa hatu faida nafsia shaka jihanti ya ukaya vomier anzane elvenzane bas wanadamu on sait pas quand on sait pas à quel moment mais on va tous quitter ce bas monde. Watukufu wa jamalif gamina sujet le très important sujet kao haina mwanadamu mzima na ishie asoso da nywadzaze ikao winji wa hanyu mrenge faida mklendeza dizoma zao mrenge faida mklendeza mdiwaza ubinadamu na unadamu shazo manzao faida nafsia. Mwenyezi Mungu arnike khatima njema yarnike mwisho mwema ho hanzahe rabbal alamin. Wa alaikum salam haslir boom. Watukufu asina sujet kao ya shababi c'est vrai harendo njema ne mrumshe shahamrede njema ho musizoni hazimenye haukaya we shababi yani yalola mrumshe ikashe mrumshe amlola we mwana yazalo abantu wafanya halal she halalila haishar mamizer haukaya shababi kajakana papie sha hakaushida yojikifi hakaushida enda zembio hakanamna nyumba hae oui islam Said Omar salut hakanamna nyumba hae baada fanya halal ola mwanamshi hakaulala uhamzazahe mwanamshi hakalolo hamamahe yabo mrumme wakati kahala umna hazini hakaujili uhamzazahe mwanamshi sha ika oblige mrumme yambie mrumshoka na tsahe namna rende zatu rende rajianshi yemzazahe mwanamshi mabie mwanamshokaya utsikubali wakati ka wakana ujwa hutoa wanu rahe jaka mfanya ukumbi yija wafanisha maskara dimenji wakati kao hambloke hamrende nai hamtabisha sha hafanya pakside nae waja wafanye mariaji banda wafanye mariaji ola mwanamshe hamtoa na kwa jaza ya sho muhimu hamnika kirtas hambie mwanamshe mwaname ya ukaya sari fanya ukumbi ngawe na sejuru ya ena gojo jua ukite ula uendeza bami njaka uhanza yema hana resistance pia yanuma haba ya mzaza hangu banda habani baki subhanallah hahanabia ni baki winje maheru alaikum salam yende hata mabie mwaname ya ukaya eka kujani fungua ganjo menye pax mwaname ka oblige mfungue maanda katuzade nae mwanamshia blokatuzade nae finalement hamwambie mwaname ya ukaya njajo zada mina wakati kao ntsuhanzo wanahangu warengeze surambizaha subhanallah garjo ujarme sujet sharar jajarme sujet rar jajarme sujet gambiromba binambiwa na washe wenji désolé nambiwa na washe wenji wi Abdelrahman bom ukaya
kamkara dhonda hukana baraka, kamkara dhonda hukana baraka bwana shahak baba nous comme ya Sham hala c'est mot vulgaire, c'est pas une question que tu ram il vous déteste. Le juge c'est normal, c'est pas une question que tu ram vous manque de respect, c'est pour vous faire réveiller vos morales. Elewe na mbuwe kama bila sheka winju hanyu haunyu wanaomeka winju hanyu wi ubenvam yumhansuka katsilolo yemruma hangu kana paron lawa yembabio nko hitwani hanyu na mwanzani hata na mpenzani hata shamruka na manu kwamba réserve de résistance maudio hurendenai maudio hurendenai maudio hutra utisojiwa wa hafa yule mbabi ikawa haini mzima manyi mpahitani haukanga wanashe wenji wakamelezo inu haswa titoku wakano hao wakudolove na shenga na mzingarano na mzino wambrasiana na ukolana ngwaudahu wahisadahu ngwaudahu watafanyia na wamana wanawashe wangaika wakarmerezo yinu wakauka majimwezuku na jimba shikomori dawa mruma waona ukaya waide mfanani mbona nami kana uparo jonlawa izo pia mzishi mdite na mreje harma ila kadansi gambalo emakalbo ya wanro mahanyu mojaba muonesa mdiwa zokaya amuruhisa mahabauhisa kasha mrumaha Daikar sita maudio hurendanai kuna uja utsimbuliwa shahamnyinyi ani zesprizanyu esprit diabolique za ukaya mrenge dunia imbabaisani kamtsona rongo itsotsi de internet na buzz ubazike mwaname ujao mjiele umambraso na mebizu devant public waye waedi ya jujabani ya jahutsoze nguo ya miudu wa kaufaria ya renge video zaho ya tsambaze na mkera di bwana shohak na mkera di bwana shohak. Faut jamais faire confiance à un homme et les hommes faut jamais faire confiance à une femme ben ngou respecter mashallah alhamdulillah j'accepte ngou hanzo mashallah alhamdulillah j'accepte na rabene zi changer ambassade shanyo na shohak winju hanyu nasiha wanawashe winju nasiha harmer zere sociaux warditsina wabana ngoma hawajaba ngafisheo eba nyije nyinyi zakiliza eba nujana utoka urone sakauka amoureuse ukaulove longo ne sokaya ola ange kana hutra quelle garantie ya garantie lui hiribwana shangu jinika usurukaya tiramo kana unitra ya garantie lo nyo hirukaya woima uduhumbala ujaban vous les femmes bizarres ikawo jana mkauronesa lovana lova mkaudo heba numokolana na nchengana zuko na mzingarano na mkolano momeke momari yofonafe na vize onsi pia manishihana mbala wandwa jina mjatse na kamtuji hifadh harumazi mlola zwa jina ikawandwa umewa mlola nwa nyumeni shambanse njaharza vize kratfanjankini mwanatisa sinema mwanamshodore dirujinu kosurukaya asilerika na uniransi tankana uniransi samirika na uniransi milasika uniransi mlo quel couple dans ce monde voilà garantie et signature signé kasi impossible karma par jomana mahaba yo bunguza yo jwahonjeza shaya pas de garantie mbioni nyi winjo hanyo mlo harma telezo winjo hanyo nyima star winjo hanyo nyima fostar winjo hanyo nywana wa shekao mlo la nyumeni mbelo ndo mahanyo jabano kamransi se cinema kamransi se cinema manjankli yo hunda mrume hasitiri mru ya hatse mrume bavuni mtuje mdu wafishe ban maudu ya jahuransi jodu amba bala bala mjifikia babi koshaja shitoula wa sasa ma sœur alafu na mkira di bwana shohangu makalboshi mji akili utsirenge perveri
bahari leo hanyongoha gwanzula se vizo soma x ala sana vize mrabale mruma hajama fishebano mruma maudu yajia hutrahi jodo tseshelo kambakida nyino roma hanywa sitara bavuni yekawe mrwa rezo soso bakineze rezo soso za kukara dhibo kalbo shutujo husubilwa kukara dhibo manishwa jifikiri ye izoromani njamba wotu vadabu c'est ton bien. Ne me donne pas garantie comme sinon manadami. Tu me connais pas avant. Alaykoum salam la patron la douce manga. Tu me connais ça avant. Est-ce que tu me connais avant? Est-ce que ngo jose par kunazes depuis le début? Est-ce que ngo mori amwa bioni ni unjo hanyu na washi abasa ikam samtimize 25 ans, 26 ans hata 30 ans. Gamwendawo malolo mazaya. Mayenshi mariage na mariage depuis le début. Msijia basa mjamrende hama kaseti. Mdiwaza ukabala zendo la malo randoi. Zilando la ikaw gamjaka useka gamjoma. Mluyati halwa ni kalbo jabasa. Jasuka weka no paro jomana. Kamtuju zele reserve za kalbo shimani kalbo ya reserve vuni. O winjwa hatu kari jagari mlulaoni. Hia na wala watoto kwa presie. Ranze jeri mtimbieni nai. Kamkara vyo ujololo. Kamkara vyo ujokane mrumahe. E aparonasi harmazerezo. Nuwatunasi harmazerezo. Mdongo maha nyumu wahifadhi. Kamkara vyo mbarongwa maha nyumu wamete bavuni. Kamkara vyo ujolo atijepa hafishe mrumme. Ambarisa makata sofenji. Manamshe do najisi hata. Ya kema hata. Yareme peinture, yareme magora ya mfu, yabaheze kechopo miomo, ya jini koka elle est très belle ka ya maudu kana uransiwa. Maudu kana vuriziwa. Pour votre bien mes sœurs, namji protéger. Yo jololo, ya trenge mrumshi hajama fishe. Yo jololo, ya trenge mrumi hajama fishe. Kawaye matu ya huwada mwapeu, bahusuda numba ngundiro. Inumba ngapeu. Wa usiku mlajuka wane mshatura mbito yabo do usiku mjo hujaharma yendola do usiku mjo hujaharma mariage wa do usiku mjo wane mshatura mu chaka mna por jomonar marezo parce que jamais de la ficher hanga banyezela zangu ya janje jamais de la vie hanga mfanywa na histoire hanga ya janje jamais de la vie pour l'amour de la personne que j'aime il faut que je la respecte et la protéger. Chaque même tu l'as mis à faire n'importe quoi. Jamais de la vie. Impossible. Gamjo kana chance. Moumone le jour du mariage. Gamjo mona aussi quoi hendola. Chaque gamjo parle de mona ma réseaux sociaux. Pour le respect de nos mamans et nos soeurs. Et protéger le couple. Faut pas ramener ta femme dans le réseau de venir l'afficher. Ou ramener ton mari de venir l'afficher. C'est pas bien. Parce que ce couple Samalia no wenju waluba no waluma kaseti hamane mwala hitima na ulaga na wanasiha ala fugo jonga za commentaire waouh c'est joli machallah waouh quel couple des hypocrites de merde waouh 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 madame joka ula mjinga iwanu kwa siha eba kwa tulewa eba no kwa tunjankili eba no jana utoka banu huranda hukubaliti na hubalewa sango jo mpresente haluni ala fuzo comme tu le mona so comme kada dman comme la hamba kaya tira mumjo misim jawil sima kenes sima jika janga juma biani gamona oui damo alaykoum salam o tatuna baba jarman tereti na technologie na bo wan sama époque ganda sa yanga jukanu gamrongo wake manashan film na message coco tu ça va je plais vangu minji plaigne hey qui a été là je les plais comme Dieu dans privé ça va tu vas bien en tout cas tenez et commentaire il a une ça même si c'est vrai je te plais ou je te plais pas ça vraiment vous aimez qu'on partage nos coordonnées à partir de ce moment ça va par un cul. Pas comme Giankili.
kama kiyo bolare ngumea mtakangani ya mbalilia msije mwonesho na shima enemy usidwa zikabu mwana mshinga una ma enemy haubo fulani gona ma enemy ubandu maho jan ulangu jwanya tout pour toi ta yameta piège anesane zabande mtsona kili zabande réseaux sociaux menye esprit zabande réseaux sociaux ya kausa zankili ritso yelo ukaya sitara est très important sitara ngio muhimu na ikengo lolo wangu wa filme bwana harusi na bibi harusi shama uduti lolo bale mrume ujumhasi hudumkanti na umbirilia na umbangua na umjaudo mbusu na n'importe quoi jana hukana juzi hukana bomanisha mkomri haubandone deza koma we bwalo garantia toujours dans koma we yabasa toujours abandonne mahabane ya sohisa alafu na mjaki ni mlete sema baga mtsongo tunankata kama leo maudu yukensudo pleure ah putain elle a tolé au moneni natando affiché va ne manone mrumango non se kama fidèle de quoi wesh fidèle ya Henry huna game rumango mafisha bonga fidèle gejo zia utsende bavuni wa rama mlete cinema comme kana tubona shongo do kana baraka ma respecte ma protéger ses couples anyo ma protéger ani ze visanyo shamjabo gamtogoni kwangu ume wa mlolani na balamkana wangu ume alpo njaba numrone sa seri kajasida za wasulimbaba hanu aba samja gamwene gamani garibala sene komasuma mka ya mmo kata wujwanyu maka jone banabatani kanyida kwa basa pour qu'on leso ya ukaya nombre mahanga mazo na nimprotege zari pourquoi mlongozo haina mwanamshikao uliona hauelewe savoir vivre haina mwanamshikao anzwe emai hana mwanamshikao ufikile maudu ya ololwa utije udobe hemrumaho dans le réseau mwanamekao hulola utije wende hata ubehemru mshahar marezo ekanga we na pouvoiri fanya haini za ubehemru mshahar ya la marezo fanya haini za mimi na baba njowira c'est mwanamshi kama hadisi relation là personne qui va voir là ya jo paro jomo na beikende hata ya relation ya jo paro jomo na harmarezo parce que si na madu komba il faut ni éduquer haina bahanu njowira mahadisi comme quoi il y avait des relations du turam gam aminuka ye mwanamshi okam jo paro jomo na harmarezo sociaux même si ça finit ça jamais de la vie impossible narkera dans le kanabaraka riki wanadamu massage ri protège les couples ri protège wana shohat protège ndwa mleti zoika odo mayesh ze catastrophe ka mziyeshi mziye mtsibalando manyu hujabanu adzitso lomya ndola dzitso losuda wenjwanyu nasiha watukufu gareda wa sujet. Sujet le très important, et quand je veux que toutes les mamans m'écoutent avec le respect. Mais je vais parler un peu. Et quand Win Johan, il me dit Facebook, mettez des écoutes, me partage le cinéma. Le TikTok, partagez-vous. Mais le cœur, écrit live, protégez le live. Parce qu'il y a des caboches, gamin sur sujet nous gana washe wenji wajo signale gabwazazi wenji wajo signale ye sujet kona zone yasa ah ok la chimie misi mnarunike katwa njema yarunike musomwema yarjai hirna barak inshallah inu message ya shababi utona kirtasi ya mwana ikawa za mtafanta bale mwana ola alhamdulillah yendo la ishindi résiste parce que abasar zamba ongasina 5 ans yabo hawahi hajibiwa hende Burundi zemaliza kajadungwa jwandondwa jina wakongwa chaque Dieu merci yabo hadure chabotula yemri ya dure pourquoi ya ubelesu mais abasar zamba oba yomri ya dure couple
wa dure à ce point wa sahaba marahaba menji ngar shukra za juhudi wakati kao yabwe mume hawa hayeshi mahaba baikezo catastrophique yemba shababi wewe na mshaikao wafanya halal ya halali ikasawa na lasal hadi sena hajafanya lasal baada halole mwanamshi wafanya ila halal ya halali yao ikana fijo waungo hunu Marseille ya halali yao ikana fijo haja hakawiyenshi uhamzaza mwanamshi ya shababi jaja lole mwanamshi hakana mna nyumba ya mliviao na nyumba watede wa hadokde na mwanzano yabanda lola mwanzano haroha hamhatse mwanamshi aye mwanyanyaola ye nyumba zembio zae banda halola mwanamshi ngwambwe mwanamshi ngumanzo na bano problemu gabu wazade wenji a manipulation de tonto et de maman wa ushinda wabaki wakingia ili washinde wahundoshwe kaudu wanza maudu wadunge bwana harusi endeza Mwenyezi Mungu na khatima njema mjua wa iyo dhulma ndio mfanyao na wanaparjoka hindu baada wanenge masampapie haukaye mana ukumbi ya existeo emana lona pia na utsona kawishi ya sababu ufanya ukumbi ulona katasi vlao jaha sango afanya halali hundu ngujo ya libe baada ya hundu shaka mna hundu winch waheza ukumbi za existeo faransa wanu dasima sankartasi walona za kirtasi hiyo washababi halole mru mshahahe hambila mshoka ya ibada gamina nyumba kadi ruhari ndazatu ula mru mshe hamambika ya nsina ujua ni leo hazaza hangu ula shababi ngwedo shangule ngwanayi hashindi haresiste shaula mwanamshe hafanya mbaru kwamba ubinadamu shaula binadamu wa upeu baada kwa tuzaya wende wafanya paksi na balema na watuza ya mwanamshe habloke yatsizade na bwana harusi katuzijua panda 1 à 2 ans ha bloqué yenda ate mwaname mabia mzazoka ya gamanzo bale mndu mshangu c'est normal ibwazazi ye kanga mohaho tulole mwana hao ifuni bale mndu mshangu nezangu ni bakabo ni bakalma harma catastrophe ya mzazi belme joka tsadonru jabantu shina na wadero have euro santerre il faut que je ramène ma femme et kanga joko de rabi on va garder tabia à nous deux yijawla shababi gunguna kubishiwa yimja ujua hambulia shahaji arme haukawa prepare misili nda ukumbi ya bongo obligé shaula manamshe wa hundu namna hafanya paksi ola shababi hundu kirtasi banda hundu la kirtasi séjour ya eno yabo deja ola shababi ngena ila confiance banda ngwanzo mrumshe haja kaziziwa ya shughuli yafanya ukumbi ye shababi hasivaka jaharaya hadungu la ukumbi shaguona heliarengwao na hela rongozo nai gwambie mrumsha kana fanya barama rendera une doctori ili fanya barama na juzaya et madame chogwa ukata problème c'est pas obligé d'aller voir un docteur ça se fait que mrunda we dolo problème et shababi la boka problème abombe ni sa mimi boyaka komori haparometa enceinte l'enfant de quelqu'un aba komori ti paromita yabonga aminukaya ntina problème zauzaya na raison tipia aringe video nimle Facebook s'il vous plaît na mettez écœurs partagez très GM babo déjà et ma perversion leo nafanya s'il vous plaît na le Facebook na mtapote partager parce que hari ngebeo yija hajafanya ula ukumbi boyafanya ula ukumbi ile yani hakahero parce que haundisha kaanza yengo ambo bale mrumshe ngumazo na bale mrumshe byoza pia ngwalinda ukumbi ba yondo gonzima banesha babi hahundu shangi hamakaja hundwa yode manara jabanu ye manara haja ukesha babi hizo ya ezamundwa neze problème pia kajabu hanyambia mbamru chema na enwa sulibo na basahini les anzu jezijiri ezanzu jezi preparewa nezemena sizo tpanga minizo bano hafanya ukumbi alhamdulillah yabo hali bihare njema mzazahi mwanamshi aksina njema tufanya mwanamshi woy na halali kama ukumbi
Docteur okufanyisha ya troisième jour ku imamisha mwambia ukaya abasa nifungue bahundu papier sifanye ukumbi omhimo hangu ntikahanza nilibe mzaza hangu yalibe mabani hae yalibwa ya uyapata ya babasa rizambao nifungue wendeza mruma bache eza design yetire. Le problème c'est quoi? Ntina rogozi nje shakashani hansi pendant longues années hasibabude kwiunu usahundu kirtasi endaza mwana mabano ntina hoda zangu wakati konga mwanzo mangalie mahaba ya rangu 4 amine mahamitan yadungana dina mwanamshi na mwanamshi ulango wazima shahadzize gifude na mzaza zembio za honti pia ngwanzo ukumbi ngarjo haba chapeau bahamnika séjour ngarjo haba chapeau wafanya pax shati chapeau izuika ya joka huja ya Paris ya basa hamwambia ro mwanamba bano sina kuparo johuranti jamais hambi mwana meokaya yeka huja hamama hangu ngojo ya ujole yengo ka ngojo tabero wao mwana meokaya heno kanjola wazini ngando ihodo wangu akanga mina nyuba uhara mwana mme haware hede hazini heda hundu muhia ha hundu muhindi ofukoni hamamshi na mzaza mwana mshi hakaya kajamba wala be kajarala kajaba utina modani shababi heda mwana hindi zila za tonga mwana mme ya jani para baada mwana mme hindi mnamsoma ya suhabia utije deka hujango jonele ya hii jisho mwana maba ukayatibenzeni jenjionele yaboga mozangu mwana mme hafunguye ndezae shaka jafunga kumkwa kaja wao naofanya hawahundu kwa ufukoni wakati wa sereana là on voit c'est qu'il y avait quelque chose ika obligé mwana mme anyongweza ndezae ya bale valizi mzaze kama bengondo ndahu yeza jirihindu swala Muhammadi shamzazi hamlawa hambuda yeza bahema namsha mwambie mwana meokaya gamuhuri ko yusemeni unifungue ikakuja nifungwa njome menye pax baba lami kauza ntutsa wanangu wanane yawe ntutsa ho wana wafanane nawe warengeza sura zao yenda boluna sura hindubo mkomori yenda bolum hindubo mwanamshe harema na sukauzadene mrumme katutsa ho wana warengeza sura za mrumme be mrumme yaurisa yala tuif le de le kalima biemrume ya ukaya nganjomenye paksi eka kujani kaze twalaka ye mwana mmebahe wakati la bada hede haono zila hede za c'est vrai haomo twaze twalaka shaka uparsa message yoka funguwa nganjomenye paksi ye hajofanya obligatoire mfungue nela ya haye ya nyikumbi ya ifa ukumbia ufanya sambaye de jaba ikenda bya hundumba paksila dabya hundumba pie wakati la hamfungwa dia mfanya message kongio banu ye message kyo kama kaya njajo parozada mina wana watu jorenga za surombiza ho hizo yebanu ze surombiza he naboka umbulia yorema yebanu mruguro ngo surombika umbulia akawira mahalizo. Est-ce que mwene wao mruika ngu hotukio ngo mbulio le bibi yareme ya jibiwa subhanallah ija eba hanura kawaswili yemana me resiste sheba hanura kawaswili labwe mnamshe abasarzaba o yamenyele yawe séjour hamfungua hakubali hamnikaze twalaka ni atujuja menye séjour na we mndu yafanya halali ya kana dunia
yardia fanya ukumbi wakana dunia hamenasa mabaya mfungwe bagaja kaumaza na uwa resiste wafanya mariage ya 4 à 5 ans wakawiyesho mzaze mwanamshi hatu ya blocus ya mwana huka ya utuloda ni unu mpaka ufanya ukumbi da wena balazi la pia mzazi haprepare wafanya ukumbi wa mtoo shababi we shababi we haja hatolo haujewiri baadaye hundu mwana mmemarabu hofukoni na ihodo hamzaze lefukola hawako ulala yijama bia ya mfungu siku jomenye pax yeshababi hafungua ya jo protege pax bala halisa mali fina mana message nziro yawambie mwana meukaye wanahangu njajo rengani nzada mi wanahangu jwa rengeza surambizaha wanahangu jwa dosa hamadawe uwa mwana mekao warongu wakatuwa mahaminji yakawilema yakawikome yakafaizu yakahanza luambo ukayo isa eyo urisango mduye intimite ikawe huitatsaza ivazwa bubu ilo slip ngodo yabo umwenese ukambulia yo urisa yemane mwaname yakahuja na izo pia emane mwaname yakahuja da kao deja basalzamba oye paksi menyewa non ngemenyewa ye paksi deja asam jure yamba ngwanzo amenye haukahir gwanzo yafanye paksi dai na mruwa saya subhanallah nzazi wa mwana warengi mwana wangu yudi mwana bakaya hewe eya zemwana mme zemwana mme eya unaida zila mwana mshe weone zila mwana mme si wanaume karjazalwa rijeri kemesklavu rizalwa jerien shihar mamahaba na nyanzo dafno wanahanyu na nanyu wazaze mlo Faransa mdungu Mali mdi wazema wade madziyo so ya yohara dunia mrega profito wa wenji mayatima na panu yatima tidi yafiwa ni mzazahe na mbaba hahe yatima mru hamaturamu msona mru Faransa loa miche maturamu ya to Faransa uwa mru hamanda minlo yatima woti mru yafiwa ni mbaba na mzazahe hanmwetinu yatima de utona mbamru mimi depuis que je suis en France mais où jikingi ya wamiche j'ai pas une famille à Marseille yabo ikale mru hanede turamu na hii yabo hanede mana yatima na hii na mdojo ukaya yemawadenga yo menji bazaze na mdojo ukaya unenda na iti njema na mdojo ukaya wei hatuwa zemali zahae hafanya shughuli hatuwa zemali zahae haulu dhahabu hajanike mwana hao mzaze ngono ya ukeme yo solution do urenge dhahabu ne malila mumpongwea banu ho ulola upande wa maisha makirtasi c'est à part shaomrukana mwana duniani c'est très important izo zonti pia kamtuzona bwaza zangu nsumma kerespe shaksoke ngamdhulumu wa wenji mregeza nyikumizinu mzirane sula mregeza nyikumizinu zirane tumo kamdo juka mruhu faharansi wanangerambe mali mruhu faharansi wanangerambe majumba mzaze mkomo tije urenge ukaya wa ukumbi ila de fin du monde yao wa hunra mashughuli wanruaja urengele karton la hema pesa balaka bana jawe gabo wenji wa yahunra renga mitsango wadungu yemeni ya Mwenyezi Mungu watamani na bala wala wahunu iwase komori wadi waonele fami wafanye shughuli wende avyende idanguha hemzaze mkoe ya zema na mshe urenda njema urenda na ikazi yeshi kama ndo handukaya ya mwanangu we mwanamshe weidolo na mana weidolo na kirtas na nrenge wa fulani ya jelo le mwanangu ni undokumbi ni mpwendeza hewe ndi ufasa kama na koko wafu wazazatu mkani madai wa harufu mkani makokune makoko wafu jamji hansuka ya mtina mzanza wa harumenti tsoti nyikumi ya shughuli banuke shughuli mgo ifanya kumia ufanyo shanga una garanta ukaye mrumia lule mwana hao na bakideni mwana hao wafanye maisha wa partage vie shanga mjabo halimenye msakada mzazi hamadawe tu as osé de laisser marabu yanjofu koni mwahema na hao ne mrume yani
ya tukuze manaha yanzimana yedone mndu mshaha hofu kunide mwarabu na ihodo habo mzazi ukosione ewe hujibiwa ba ufanya kumbi gotelesha ba yoze madi zahe samja gamenyonyo ila mbapaksi emnaho yadwa yakaja juza dene mrume yowisa ya latif nyezi mnanike atima njema nyezi mgarnike mwisho mwema rido jokaya rikana wenje kada sinao walibadingo rikana wenje la partager da sinao walibadingo rikana wenje rizi na mnaje wa ulosurukaya kuna ukite bamondi kuna hufa na mnaje mruamenda wa ulosurukaya kuna hufara hudziha untina ufamanzia kardo le huandao kardo le nzabu ya kaburini kardo jokaya hufa kuna kauzi na mbamru shade ngozi hao na bafutanje unizo ikao ni amali wafanya duniani hewe daze na nyazababi na mjiakili na mroto undwa ingoni nasiba ficho la koka ende hasimbua habala mapesa haja hapa mzadfanda ni mzazo kisna mahaba yao shazimbio zangu ya libe mabani ha wazadonjo gwa wana ukaya ma fille l'importance. Tu vois que chaque jour je participe dans ce mariage où la sango, c'est que je vis ma vie, que tu fais aussi. Ntina bezoba qui donne moi-même. Et mon ami, tu fais un kumbi mwengue. Chaque fois, vas-y, tu peux lui dégager. Gojo Jorenge Sherwa de Kadonae. Ils ont fait qu'elle a zawendi walonizo. Ou comme himu tsonda utso de manada moya jafanya ukumbi. Maudu rimtowe. Gojo Darenge wa humanzao. Ndio kafanya suje ya mzazi ya mwanaha ya mumbiza na shababi wafanya ukumbi ya shababi wala hende hatolahonani baada mzazi hakayabo habala na marabu tena ya mzama kaya wenda zao jelo fanya namna hadisi sinema ya jia wa uji mboda na wala tsamana tukanchashi hata Burundi kajabuliwa ngabo sije na pefanya mzazi mwanamsha onjo fukoni yo wazi akaishangwa ngoshe le kama nango afanyao hadore mmango nja paronji ya parsema naye ne mrume e mwanango bojungu hona usi gutsongore mapompi mzazi hanje hahele labo zifanyishi hao zile pia kwanzo na pesha ile mwana hatijo mitswara jafanya ukumbi izo ngo ikawe ra wananizo ko uzamba na rikera dibu mazabad hani mndu ya jovani ya joka mwenda yekendo la itwende lo ni fami na wajomba dojo kaya ijo mkinishi ya maudu mwanamshe ya urende naye ijo mkinishi ya maudu mzazi ya bloke mwanahe ya tizai mpaka wankadha hewe maskini mwanadamu ya tojo mwiso hai maskini buradiwa za ukaya banu halaka na utiharidu subhanallah wadzangu ni wadzaza tumwetinu mkana makoko abu mkana mabai wafu pourquoi mtufikire zabira jifikiria Chatso yasa mumbi kayangi obligé mana hango menye taxi il a fait du mal il a fait le halal il a ramené du monde il a fait au kumbi il a ramené du monde kajaza deni mwana wamba kwa mrume yo ulisa kana ujua fanya wanadeni naye so yamni kamna pax ha séjour anditse na kungujua menyele Shabana majiru ni mwanaume mapuha misiruni na mohonze makajuma uya mifuri hapa na minazi matsunjankili mwajahunu manga gamtsongolo la ndwashe mtowajua mkaule mwamishe mratomjua bo majinru ule msiruni ngosimbuho hunjilieri yali ye mzade ujoka umdola nekewa do waklede wa mjua shauti jue mzade zaherangu mje mhadisi mpartage umwisheze idezae neze fikira zae urambokaya ya quelque chose de sentiment giwa katoka gonjor mapiège unjie shaka mchogodo misiruniho homa safariniho mwede msimbuha mpaneji mpabaridiho mtodari ntuifuata mlu plonji mfanya haziwa tambalaze mali ama ntonlole wabila ntonlole mrukadha mwede nabala kutujo mwana mshola huja huba kangaler zemali zila wasimbuha huja hudungwa huba konzani hulate kaseti hudo fikiriza mvikaudu wazira juma utosimbuha haini
ni mrikao swalabwe jinrini yako mjini wakaho ya mifuri ya panaminazi yojahu ngujo kasakalava ngujo kakawakibu ngujo nda sinema ngujo nda sinema subhanallah bansu wanadamu hili Mwenyezi Mungu anike sitara Mwenyezi Mungu arihifadhi za wanadamu atunja akili utangu wa msulu unijua kubirondo dada fikirize mvu zao wakausimbuha ugemnari economies usamanashi wawe umdrage wawe mhadisi wanyi jukaya ngamu mlolo banga mina confiance ujuka mlolo gana confiance ngochongo ngabumana hapa nuka na utsikom siruni sikarma sezo mzazi yabo ihabali na mnaria ngamina mwanangu anzoni mzazi asikwe ebo sinema bonsu kaya mna yatsuna watu mra kontra en première bonsu ya gujaba jawet Mwenyezi Mungu anike hatima njema Mwenyezi Mungu anike musomema Mwenyezi Mungu arihifadhi irambi wazaze mlo mwe Faransa nu hewe nyide mlo mandu wa mando bwazaza hatu Mwenyezi Mungu namuhifadhini shana mdojo ukayanga rjo hufa mkna wenji na wenji kardolo leo kaurenda na itsi njema watu sisi makalboshi ranjankili sisi makalboshi na ranjankili ranse sinema isle zadi za hawe zemfuzao hadi kondiso amlole wana hao sisi lopa nurana resepise il nous resepise kirtas hay gwanzo kirtas bien sûr tu penses que je vais faire le ukumbi kama tinanza kirtas subutu abe gamzanzo parce qu'on nous propose ukumbi gamfanya ukumbi gamparmaza namtsoni par mluna ni par jeune que shahid ngone ke fami kwa jahelele jausi kuna na likwame mariage de ne mwanama ikawo halola maison blanche hunu maison blanche wakati comme de la tuam je t'appelle pour ni ilini huju el julane kutunjwa sura ya shachiramu mihuona wowana gozinji wowana batona afunjo ko janjenlole yo Marseille njohanza jeu ke shahidi samba okay pas de souci usukia kaulola haja hamba maudunga mlolo midola na kana hupara saba okay bojo huja hatosukia kaulola tilandu siji arme lungana rend hata na jonjo da honiho yefamana shita wa joni wona wakama wangu ware masindano za formule c'est tout là mon dieu ngone oui n'importe quoi c'est-à-dire kwa jaka content kwa jaka fier bona henda gamrambu okaheni bani kwa henda yoro mi wakoti yo uhimiliwa no wazazi shawao wa déranger habwani wona je antula ngujo huno alafu mwanamme amba wede mwanama tula wengi shahidi mwema zaidi simrenge shahidi yake shahidi dahira ngwa katila ngamrambo ya ukaya ya désencombrement ngabo problème wanjo mofukoni mahadisi ngakazi wao ngwango nao parce que j'étais là wakatila wandisombiza sikansi ngamrambo ukaya kabatsi ngunangali udo content parce que voilà wa prépare wakaza ka dans 3 mois à 4 mois do kumbi abotsiramba ukaya vraiment wala waji prépare wajua fanye massacre you had this na baba katila timizi vala tsilemna dahasha wangu tsilimba hindo subhanallah zavide c'était ça tsilimba hindo wakatila rende za atabomasi nsula bwana rusani para butwira bakabo problem hunohembro mshahangu gwanla umuo haribo na hubalia gijakabidi ni hubalie gijakabidi ni hupara ujahunu deja problem yamshani hela usiu bana basarzamba au yembere na kemro mshe yitolo atsinikiwa sabakwa gijakabidi bali turamu ule umrikawo yo huyadwa barugoza wangu njaparo barugo ya wangu yeke mwenye hadisi yani paranambia njaparo bwe hanya na rongoa ye miupa ye concerne angu ripartage à deux rifanya réunion yeke ye concerne na rumiwae kajaele wangeti javan
Shule bwana harusi hatole masihu ya laendeza. Harandewe mapesa. Ikaudu ya chuza. Ne mapesa yani kema zahidi. Bwana harusi hadu masihu ya la. Yebana bwana harusi gunipo zabari. Harini mtaisha solisio. Nilini wapara nabe no. Bani mita kujani finye jau. Na mweje sababu wajingu. Ya kujivi wababwe mana wa wahudu nga. Wajua ya ukaya. Ngololo. Yo mariage arrangé. Maudu ngojo fanya ukumbi dans 3 mois jom kinisha wahudunge ya bosu lituramu ngujombe hadi siraili hakaya barme halal ya bon jiankili bo cinéma utini forcé c'est de tout taisha solution wajoja wadungwa maudu. Merci manama Beji Hassan. Wajoja wadungwa maudu ya wema na wo waja wahutowa wajua ya ukaya dans 3 mois gamjuka ufanya ukumbi na bo ukumbi wosuri ngwadinda ufanya ukumbi mwana hao ya hutowe ya bo wano ya ukaya vomieri zira ngwa basa batura murimladi kaharma ya halali so ya hajarma halali habaliwa ya bo maudu karfanya ukumbi hadungwa ngujojwezo ikaudu ya joka hamba ya bo rantso ulaba utabeni ni wapare ni waeleze hindu ula shababi havuku. C'est-à-dire, tu ramu harandeha. Demo, hosoni maze fami, wanzua arnake, mazababi. Hosomadola, yaboka turamu haparwa, ze fami kao walona fikira za profi, wapeturbia zesli. Non, oui hajabanu, subhanallah. Subhanallah. Ya Latif. Wallahi, je serai à ma mivan et je serai toujours là jusqu'à le jour que Allah va prendre mon âme. Shagamambioni Bouazaz. Wallah, ye kamba la fikir. Zaurenda ye manam komaru utuna rogo zaha. Ye manam meikawa usuf. Utabihu. Utuna tambanogo. Mjihansi ke baze hanyu profi. Karnambani nafasi. Na mruni kuwa na hanyu par amour. Na mahabana nyanzo. Mruni kuwa na hanyu bani gamanzao zemali zahatu. Gamanza zenye kumbi. Finalement ula shabibi ula havuko. Bahinga mambia unika hewe. Manamsho hango. Hudunge mruma hao mrei. Hafanya ukumbi daenawe. Humambia ya hufungu eba kutumtsahabu ya fanya ukumbi. Kakaja hufungu wa gojo menye pax. Ye shababi ha hufungua. Mdungu tujurungu mdange. Humambia kango menye paksi abasal zambao. Na bala humambia ukayo hufungwa kuna umenya. Sa ungwanzo umenye paksi. Yeka humenye paksi. Hantie mali ya hezenye ukumbi. Hantie mbangu ikaudu ya hufanyia. Mwensize bavuni. Yeka ngumenye paksi na mambo mzazai manamshi. Nana uwe manamshi. Eke mana hongu menye paksi. Je jure au nom d'Allah. Na unjilie mapese manamshi emana eshababi wei. Baka jazade na katina ya hunga ya jia mwensize ngia menye paksi eka hasbuta menye paksi kaja hanse mapesa bomzaga mjo hafishi ye mwana honga mjo mafishi wajiga mjo hafishi je jure au nom d'Allah ye ke mwana honga menye paksi kaja una ya ukaye mrumaha ya investise haukaye hamdoki ya tsaina pina ngugo menase kwa njajo zada mina umwiso wanangu wajufanana nawe dawe urisa. Subhanallah. Wahia manadamu mchafu watabia shaja manadamu uriso manadamu narise hata shayo jerenge za havayan rito kanamba surai yode miadi na hunika bumzaza mwanamshe yeke mwanaha ngumenye paksi wallah na unjile mapesa ya hukumbi ye shababi we yatowa side mahar ba deja sahi de Burundi side mahar de mapesa ya hukumbi ya mrejeze ngia menye paksi sheka hamenye paksi kajatwe mapesa hukumbi bomza ngojo karma zerezo ye mwana haujo karma zerezo haukaya karnambani nafasi owade unu wazaza hatumdo unu faransa marengaza ni kumbizi nuza mahatsukaya yinude hafani ukumbiti hafani ukumbi inu sitara yandola baada gamazo mtsapu so wana yabona mwarensi wa nshampe wake tranquille. Mwenyezi Mungu narunike khatima njema, Mwenyezi Mungu arunike mwiso mwema, Mwenyezi Mungu arjali na baraka liki wanadamu wa uhimiliana hanjema ikanga wanadamu anzofanya intervention mlo TikTok gamjojo mfanyeze mbeze
Et puis je demande, quand Gabanada Manzoujoua Fanya apparaît appel normal, Gamjo Nabia, Gamjo Toyemero, Mfanya appel normal, ou alors Kwashi, ou alors Fawashi, Joka YouTube après Washi, ou Joe Dungaze live ou Malina Balwashi, how can Guamada Zinikobi di Swanaume, Lengeze précaution, les Tsukuba de Nandare de Malaba, des Calais où je t'aime, n'importe quoi, tu m'aimes. Bon, vas-y, Fanya Nadol par jour, il faut passer. Ah, ils ont occasion de Abongo Ngadjamoka, où est-ce que c'est là? Njabo de usilam benzo dazila na bajuzi na baukaya nyoti pia wanashotu msili hada msilamba hamruka dhangu sorte ngena hawara nyoti pia mkanazi hawara nyoti pia mkofanya ja shekata baleo haifo mna bizu ah wengi kwanza ya humilier ou chaf bizu mna mwazo humilier ou chaf vous parce que je vais mettre d'accord avec ta fille qu'on va se marier demain mwazo ngome la kale non kabongulanzo midada. Et quand on va taratibu Burundi bula, Joseph Ashatsi dami mitsitlawa Burundi zinji. Sitlawa zinji za kahanza na minja zikubali. Gabondola na imenya sababu na ambilane de Burundi na tuhenda. Si menya ndola, yapo je suis pas comme les autres que je vais faire ça. Et que Hanzari profite. Yema gato jokari profite riali rwale. Nabo grita wandola la tuifanya bandara ambilo rende Burundi la ben non je peux pas faire ça. Gadjoka lolana na résister lolana. Si tawendo la hiyo. Nabo mimi nsi harme twali kona de kwanza wala uzi. Parce que miti mngu kwanza na uzi. Shepo jo kwanza na betsamila ndrabo. Damru yambangwa nzo mngu. Ugaja paro hazi mngu. Kaja paro. Je suis en direct, c'est pour cela que Gaman direct. Welewa. Bahi risijere hama swalabwe renda wanadamu tsona akili hani mru yake conscient ya dojo ya ukaya msijeti hadalwa bo wazazo wenjo lufaransa banu omwima hangwa nzao shughuli ngwanzao nyikumbi walezoa nao maudu ambio wana ukaya mafi c'est que je vais nilipo mabani hangu vas-y enda tsa we ujoka hands like ujoto mjomba wo goje nga mjaza mraji na baga una papier gojo fanya kumbi subhanallah. Nyezi Mungu na nikikati mjima, Nyezi Mungu nikemsho mwema, Nyezi Mungu arjana kuna mauhiliana mjima, shati wanada mauhimiliana hashari, na upu, na rohombi, na namna ya rima ki datani, wakati kaurija hunisoti pia, ngajweda zatu, kabati shumbe shilobanu, shamba gejoba ki eternellement, na rikera dondo ukana baraka do jokaya, yaze mwanamme, pour qu'on soit du mal, c'est très important. Non, c'est pas important. Et bien, il doit kane mahabane mwanyanya. Ya kane mahabane mrume ya joka ulole mwana hao. Udojo ya ukai mwana hangu. Hahundu mrume wa zona maj. Na albakar masita. Salam alaikum. Alaikum salam. Boyo. Efetiram. Oui, mzi. Yabo walo Facebook ngwa hujilia walo TikTok ngwa hishilia. Ewa maraba mengitira mana ya live ya leo vraiment jiwero mana kurisaidia sisi mana sisi ngazi parao be kartina shwa la karton mruwasi wazirongo wa ya preleo vraiment iko wangu jibe wa mahadisi yayo mananga kwa zao yodo kwelenga kwa zao do amaya to do aba binga zao tabia zona zilishiwa be ngizo tabia nziro kwa tushelewa vanorenda. Merci my love. Au wanywe tena boy tinikai na wajua hauro kambo emali yongo ajwa hiliba ngwa onora hakono be yuho watu hiliba. Alaikum salam. Mashallah. Oui Mariama Arushilia. Oui ça. Ça va. Vous ça va? Oui, ça va, alhamdulillah. Na mnono? Ewa. Mimbariki. Ah, président. Bariki. Wala nguda kutaya jabuni ya badoish ze habari zao bazo mjiba ku. Sifundu wangu linda baga mjochia sai. OK. Yori mahabari. Merci beaucoup, Papa Nasrina. Ah, Maradame. Ok. Bon, Garushilia au radio satellite. Oh, MZ.
Solange, ma soeur. Salam alaikum. Alaikum salam. Oui, ça va. Tu vas bien? Alhamdulillah. Dans tout cas, juste nous rendre franchement félicitations à Djibiwa ou à Sissi Wasaya parce que les injustices, comme tu as dit, il y a Zamwana Média, Zamwana Couché, c'est la même douleur. Donc franchement, merci beaucoup. Merci d'être là pour tout le monde, que ce soit pour nous les femmes ou pour les hommes. Franchement, félicitations. Et Manaja Parwar Malabuyao, nous vraiment nous félicite. Bravo. Et on continue le combat. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci. Oui, Karam. Salam. Merci. Salam alaikum, Jama. Alaikum salam. Marhaba mengi Tiram, marhaba Mwenyezi Mungu na wetu na mnono tahale au maisha na umuri. Continue le combat, inshallah, na Mwenyezi Mungu aturjalia za khairi maana deuzo zile maroheli wazo ni sedza babu maroheli rizi temoenyo na inshallah harbe maisha maunra tahale beshtun sani rongo de ini mvulikie Tiram. Nbe 2 minutes ya mwana dédicace tiani banrongoe halini. Ok, j'ai pas de souci. Ula mwana na wa mnyawe mwana haloni riwangatie ai riwasikimie wana riwabwerehe wana haloni riwangatie ai kula mwana na wa mnyao mwana haloni riwangalie kula mama na angalie mpa mwana wa hena wa mnyawe erwasikini wana waru wa werehe bemra sirongomba wangu de na mzatso no tungube wa mnyangu la shukuku normaji ya vuano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mashallah. Biziweni. Na wawe tena wajao. Mashallah, mashallah. Mwenyezi Mungu anike hatima njema, sonsi palo joka ya zemwana medeze mwanamshe. Hordena nije, hordena night njema supplement. Garushile mtukufu. Salamu alaikum watukufu. Salamu alaikum Tiram. Alaikum salam. Tiramo suja ambao mwanadamu nous renvoie respect swafi bana muhira shira. C'est pas pour rien. Bana tsonomba mimi fana nawe bana mwanadamu wa haki. Mwanadamu wa haki. Mwanadamu venza binadamu. Mwanadamu venza wa mission kula mwanadamu atokao avole haki ya maskini ya hika handicapé ya hika mtu baba ya hika mtu mama avole haki yahe nami apprécier watu wa muhidi wao nami sa derrière toi wao le général j'espère amba utofanya waambie tena mba nekatura mwezi ngwa mrengei zitokatura mwangina tena watoja tena mana waone general rodo tu ile na ifo kwa damu kwa sumu si wasubutu wafanya tongo mbi be wasubutu waorengeleza dunia waorengeleza umatu wa Komoro waorengeleza binadamu wa Komoro na wanadamu watu huyenga ni wanadamu watu huyenga wao watu walona roho mbovu wao watu amba roho zao za upendo wao watu ambaka wastaha Leova jamtoa morde wawe ajarongoa kweli ajadahilia haki ya mwanadamu wamisukuva courage ukontinue manazo kweli wazazi wa Komori wagauhama mafia certaines attention certaines wazazi wa Komori certaines wa Komori wanruashi wa Komori surtout ma jeune wa dungana na manipulation wazazi igauha entreprise ndola igauha entreprise ya mafia yokula mwanadamu aonao haki kula mwanadamu aonao alona akili yahe wahijipoze usonamba ukumbi surtout ukumbi ukauha business wa mafia banu mafia yo kamba organisation ngavo wanru wafanya organisation watibembi wafanye business ya mapesa irongo amba mwanadamu venza mapesa bene kama pesa ndo venze mapesa ana wa binadamu wallahi na billahi ile vale ça veut dire il a fait un pacte avec le diable mapesa na ranze pia sikavu mwanadamu kavenze mapesa mais il y a des limites mais quand les limites sont dépassées ule mwanadamu adungana na shetani
wallahi na billahi ngavu wazazi wengi wa certain wazazi wa Komori na wajomba warenga wana wa Komori majanti ambao ils ont pas de famille modèle tiro marongo kawatina famille huni kawatina mapapier yole kondo lona na certain wa maore hule walihita wa Komori manarwa wana mapapier wa Faransa warenga wa Komori wafanya shukazi na mana wa Faransa na mapapier garona wa Komori tena wafanya la même chose au sens contraire wana hari wana mapapier ari wana manga ari mazarabu warenga wa Komori wajahunu warenga chapawa wavelwa na familia hao watabiha wana na bahari wana na hufa wasili Faransa wajazunguhe maisha wajaono mwanamshe wajiviwa na hairoho warungu ambao ule mwanamshe ndo fanya maisha yangu naye wale wanafanywa getapa na wazazi certain wazazi wa Komori que par des profits wande wale waone halwandu wale gentil wande warengi warumie wafanye business yo wallahi na billahi sisi rungu waswa Komori sisi maislamu be wallahi na billahi vanika vunrongo ilo dangereux rahana uhibia mru hakia hahe uhibia haki lesa comme si usiye na boro wa jahannam zukwangu tuiramu zongu zijio c'est pour ça ujeban kujabanu ajala pizza wandu be ujabanu jo sauver ubinadamu wa Komori ne fo zambe il faut que wenje hamade tuiramu rengeleze mana Komori vamal ubinadamu rakna Komori nga ushangeo hai Faransa au starabu wa Faransa haimanga hau zungu hama pesa utira continue komba parce que neka uranti gazjoka zeza kambi gazjoka normal ngarezo avasa il y a des choses qui deviennent normales ngavondro hiba ondro akia hao les gens ils trouvent ça normal et vivent la vie on vit et c'est fini la rizambe parce que c'est pas normal zozama zamwijiri mwana wafanya mwana amru maudu ngazjo hijiri mwana hao parce que ya hindu rongola le karma le monde tourne nekatsindawe bomzaze ngaijo hijiri mjuwa hao nekatsindawe bombaba ngaijo hijiri mwana hao nekatsindawe bomanamshi wanarenga mru haki hamru ondo mfanya mbu fujara mandu gujoliva joka do wana wahonga joliva garjoka souffrance du avasa ngarliva duniani hale mrako liba maudu siku ya kiyama abasanga zandisa duniani le problème comme tu zona parce que des fois wovira misère ama via hani comme sona bas lezimbi dezi haki mana ufanya utelenka $10 ngaba utelenka mto hiba mro haki ya mro ile utelenka garjo liva pia zibi riswanya duniani wana garjo liva na zinje mariswanya maudu siku ya kiyama bezimbi garjo liva nekatsinda sinde wana wahatu malheureusement walivao au juwa n'importe qui mais la vie c'est le cirque zimbiri espanyol garjo liva mru hibe mru haki amru lekanda minga mjo liva lekanda winga jo liva c'est comme ça la vie le karma le monde tourne et la vie tourne watukufu timratini mwambeni tijibiwa kelwandro amadani parce que si ira refuser zokasti normali zaka normali dasi wandu hamada weturamu sisi hara ri menye surtout nyinyi wazazi mimi hapa nyinyi wazazi parce que meli wangu vale si wa menyeha nika nyinyi wazazi tina menyeha le monde est foutu parce que vous êtes les gardiens de l'homme c'est vous créez l'homme si demain aujourd'hui ujibalianai mwana mrume ulamlea ngujela dafanya mwana wandu na hii ça veut dire le monde est foutu jibali endro mrumshe parce que nyinyi demleao wana nyinyi demkana wana nyinyi demzayao ça veut dire il y a un contact fusionnel psychologique toi et l'enfant jikoportendo wana wahanyi waske ma frustré watiga ma delinka na masusu na opportunité vous êtes les gardiens de la nation les femmes vous êtes les gardiens de la nation kama menyeha wabor menyeha pia hata wanaomba parce que nyinyi ndio wazazi wa haki salamu alaykum na msomi ni katsirongwa nai beni hanyo ngarjo hanyo defai dépasse les limites nzutsa hana blessé mundu be forije bani rambezi kweli zozi zinje marizambe
Zozlonai, Rizame aussi pour qu'on change, parce qu'on a besoin de tout le monde. Chacun se fait pas tout seul. Marhaba simplement, marhaba bravo monsieur, franchement bravo. Bravo. Ngao tukuza simplement na usijomba zodi kombardo nazo vani na mngao jaza khairi tiramu ni ruki ndoko na maisha mengi na umuri insha Allah rekevani kula sukura ngona Mateo Suarez mana sana ukuka mgwabenze haya bahati njema baba inshallah mana tiramu yani ilazimwani watu nordi wasi rivire vanu rizitukuze hai heli kaomba risijua kwa parola lia upande moja kabusi tu rabuzi furaha buli maorde iyo amba kwa porzo lia upande moja warongo amba banda iliomba wao tola lia upande zombili nekale oe mwana mmarendwa nayi wotozonesa zonesa kuja parola leo vande mzima yabo utukufu maorde woka lazima wasora sadia rajaraketi tubanra tuwa masora bahara miheno komsano na Mwenyezi Mungu na utukuza inshallah biidhnillah alkarim ahube maisha mengi shibina jana de monsibo mdo kana baraka mdo kahindu ukena mona unono tahalo uzuani evujena watu maorde wawe inshallah tena waje wazidunge banda abantu inshallah biidhnillah alkarim na Mwenyezi Mungu jalia zikaze kifudingohi zitendeta hale be roho zilembele ya zisikimoro maana wasalia tena wasikesi maragono humba wa Suria na tizangina deuzo amba leo mta kwala sirongo ama ababu amtisendra abona arsame hilo nekara waunra rerudi rongo wemba mwana wangu na wao mwana wangu wana wanu waonana wapenzana wangana warifungisa ujamaa tale wariwafungia ndo la wangu wao mwana na wangu mwana odida goni vanuri karibiswa ringia riwote wasubaya na hariri na uka ya wangu wao mwana ana wangu mwana naringalia pa vitongorde wangu mwana waho na waho wangu à quoi bon de faire mal à un enfant de quelqu'un et toi tu sais très bien que c'est ta fille qui t'a amené le garçon à la maison, c'est ton fils qui t'a amené la fille à la maison, mais nous les mamans on a deux enfants, tu as une fille, tu as un garçon à la maison, tu as un garçon et t'a amené une fille à la maison. Wallahi l'azim barakallahu fik jazakallahu khair tiram tampaka deva insha Allah ortona na tena kamwa benze tu sais bien que tiram c'est mon combat. Merci beaucoup vraiment Mwenyezi Mungu ajalie au chaise simplement ya zambavano vraiment déjà comme ça on a besoin parce que harma itinu ekangara shela zizana ongarwana onangwa mandazino wenji kufanya intervention pour donner la force les gens qui sont vraiment se sentent vraiment mal waona ukabanu zelongo zao sasikaza bahanu wasimbu hawa hundu mali wabohano wadzadze hamashuhuli wenji waomba ukaya koma je vais aller bosser un an de plus ou 2 ans de plus wakati kao j'ai bossé 1 an et 2 ans j'ai bossé comme vraiment comme un chien si souffre hundu mali njeni zelongo comme ça j'ai souhaité de faire ma vie avec la personne. Abonga jokagabo wenji walo ma anwajira si wa décourager ha wa latsaze sindanu wa latsaze ankili onokaya vaut mieux que je reste comme ça de penser et de walo jibabusa le jokaya kangarona nangwa mandazine c'est pas une question de manquer de respect à nos familles et à nos mamans mais juste de dire que vous les mamans nardo jokaya vous avez l'âge comme doit satimiser 50 ans gwendo ya bo déjà hasaha ungua o umri wa mwinji o umati wa mtume hoshinda ubaki hata 100 ans c'est rare au kama mtume Muhammad habakisha ni mama miranjaro na mirar we mtu watimizi 50 ans est-ce que kusula ukaya mbabi yabaki de mashashi est-ce que unrubata watu wasuli 50 ans tu penses même pas que notre prophète le bien-aimé habaki afanya plus 10 60 ans plus 3 63 ans. Est-ce que ngoma dizomdo katujisuka horenda na itsinjema ho dulumu mwana ni wanangu yotsinjema atampaka de yabo ngatsauze sama maudu tsena atsi maudu parce que maudu
et hazi ngabongozi le urgence c'est obligé que je commence le boulot à 8h Mwenyezi Mungu jala haina isha yabo beshile mwana masupplement maraba menji ngujo jazahiri ya utukuze hakaya we mwana maore supplement no mwana mkomori he ani ho binadamu no unadamu kutina mbabani kawo ushimia wala kujaha na fikirambi kao shema swayo mane yo ya hao Mwenyezi Mungu yo jazahiri ya utukuze na masor karamfu mjoka ya woye maure mgazi jamzuani mumali haukaya alhamdulillah ekanjar ma intervention yonja intervention normale boatina ta côté ila na côté inu sha e importance de hunra namna ya wana nezembi ka dezijilio garjota sama kai tsoka gasna makali maranjianai rahaba ya wanadamu ikao wari watujibiwa s'excuse ngatsa sama ekanga makalma mwiso e mwana ma simplement na joyamba en tout cas mwana ma simplement Ojo swami shabano ngami en live sur Facebook tena ya bwe makama pia walote walo YouTube walo mupia ngwajo udunga nana ze live mbali na mbali ngwajo udunga oka u umujishi ya harma zerezo zinrojina e makalma hanyu. Merci beaucoup. Kawastambu mon frère Tira. Oui ba yonguni parova là-bas. Ngomru passo message pia bahani, on est conscient de ça. Mimi mwana mkomori pia parce que mimi tileshe hana wa komori pia na wadamu pia mimi mwana duniani voilà, ça veut dire j'aime les gens qui me ressemblent wanadamu waluna roho njema basi wanadamu on n'est pas parfait watukufu on fait des erreurs bengavo deux genres d'erreurs ngavo wapanga ufanya ngavo fanya hau sisi wanadamu on n'est pas parfait on fait tous des erreurs kavati mwanadamu alu parfait sipare mwambiani ngavo mwanadamu alu parfait bengavo errori hiyo dunga shetani ili wapanga wende wafanye naye ili waprepare même temps justice ya manga ya Faransa partout au d'ici est-ce que tu avais prévu ah oui il est déjà tout comme ça na bale sanctions rengwa ne kabale ou t'avais prévu d'aller faire du mal. Ça veut dire wana wa utukufu wa Komori pia sisi wanadamu garsa hao mapesa pia mais pas à ce point ou préparer mbi wadafanye mwana wa mnyaho nai parce que ngajo liwa rizamba tout à l'heure le karma tujali ni rongo shikomoro hamba jeje le karma mais le mbi zo tourner quoi zo tourner wawa zo tourner ni wafanya mbi maudu surtout ne ka ufanya au prepare ufanyembi maudu ngajo para mwana hao maudu ngajo para mjuwa hao nyinyi wazazi mzaya wanawashe na wanaume zuwafanya mwanamme si wa hao ngajo una mwanamme tena wafanya ya un jour ngajo ngujofanyiwa tena savide na mwesere vite zi problème zizo rieseri que déjà on n'est pas parfait revunguzia madombi beritike na shetani mana des fois wallahi bochiramu des fois je me dis quand ishi akao mu tiktokobani vamraka hamba parce c'était pour rigoler mais moi j'ai analysé cette phrase là harongwa les ramru jobo moro havini qui va ouvrir le porte de l'enfer des fois qui m'appelle là. Tellement on attend tellement de choses, on n'était pas prêt au Turam, wallahi Komoro avoir. Allez Mimi, j'étais l'ambassadeur de Comorien ici à Manga. La Kohamba 6 wa Komori, on est comme ça, on est comme ça. Maintenant, Garishomba Hindru, wallahi nabillahi, ata même moi-même j'étais pas prêt. Garona Rongo à mes réseaux sociaux, même moi-même j'étais pas prêt. Riti copie et Tobia Zanzandia, nous on a nos Tobia. Les autres ils ont leur toabia abaha garvinga onrongo rijeri jimenye bani surtout gamsano ambetsena kumtiramo ufanya sisi wanaume na kemakini protéger wanyasi wa ndwashiru wa kemakini kwa para mrumshe tranquille c'est ou que bien naye voilà umtukuze usimenyemba pareil aussi pour les hommes pour les femmes maintenant c'est vrai des fois on dit beaucoup sur les femmes parce que nyinyi wa ndwashe nyinyi de mabalia éducation ya Mwenyezi Mungu hambani hindwa mbasoka karjabolo ça veut dire il faut que makini
mdungani na wanaume na wanawake mlewana. Comme ça on avance parce que là le Comore wallahi c'est vraiment